W Kruščicach je Germuša a wučerjo diskutuja, kak swoje dzieci kubwuja, zo serbšćina by wobstała. Pisana kaž nazyma je dźensa kóžda rjadonja, a kóžde dziecię w sebi ma, kajkosće kiž je wučinja. Mačerje a nanojo, kaž tež wšitcy wučerjo, maja nadok kubwać so, zo dziesću dali wuwić so. Fachowy dzień poskiča, kruški temy ćežišća, kiž wučerjo se stajeja a na nich dale dźěwaja.